laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal kisal kala ko wontiri adnoon haray meɗen toro ɓeydugol wakkilagol tambitagol ɓengureji ɗin fi janngol nde ɗo deftere makko wono karama ko ɓen holliri en ɗo ni haray ceernoɓe meɗen mawnu ɓen fof ko yumma maɓɓe woni ko wallitiɓe wono cheikh Ousaymin rahimahullahu ta'ala yo Allah holan ɗon yaafoɓe o naɗaɓe fof aljanna cheikh Ousaymin ko juuɗe mama soro maɓɓe woni ko ɓe fuɗɗi janngude ɓe yilti mama soro maɓɓe ɗum woni koko nene ɓe yilti ɓe wonti ɗon ɗen haa ɓe waawi hunjaade deftere Allah nden ɓe yilti ɓe waawi janngude defte ɗuuɗuɗe e juuɗe ɓen ɗon haa no ɓe hewtiri daraja mo cheikh Ousaymin ɓe nganndi batteeji maɓɓe ɗin hannde haa jooni no lutti wono sifa maɓɓe ɗuuɗuɓe haray ko ni woniri haray yimɓe salafu saali yimɓe moƴƴinooɓe ɓen kadi si ɓe fottino e paykun ma ɓe fottino e wonɗo ɗaɓɓoyde gandal ko ɓe attotomo landade ko so hunjike alquran haray ko hunjagol alquran ma wawugol janngol alquran woni nene kala ɗaɓɓode gandal si on tigi wawi janngude deftere makko Allah nden woni ko fontugol nde jannga nde hara ko non nde cippori noon e hoore hara yiltari hay hunde hara no selli ma o newnanimo feere hunjagol nde ɗo deftere Allah ɗum ɗo wawna e on tigi uddital janngugol kala gandal ngal on tigi faala haray no woodi karamakoɓe buy wi'uɓe si tawi goɗɗo hunjike bakara e ali muran e hoore hara ɗum ɗon tabiti ko ɓernde makko ɓaado tawata ɓuran on koko ɓernde woni ko tabitata si ɗum ɗon tabiti ko ɓernde makko wonanemo sabu hunjagol deftere Allah nden fof waaleykum salam cheikh Mouhamadou Ali gasi ya barakallahu fiik ko network jamen ɗin hari woni ko yayi ko ɗum waɗi hari appel on ko fi quoi yafoto inchallah ala men sikkude ko sin waajo on maayi la waɗi muskila sikkude ko sin waajo addo on internet on kadi maayi chinois jonne noon ɗon lanni on ɗon maayino gasi joni o wawa ƴettande ɗo lande seeɗa cheikh gasi mappi muskila ko yowodiri kon e mawdu on ɗo inchallah taw komin anndi fi mum mi wawa e ɗumannade no probléme inchallah warmi joni ta hajji en ɗon micro on ɓe udditana en ɗon landire inchallah aray yimɓe no ko ligne ga buy yeru wo ko Allah holan ɗon newni feere luttuɓe ɓen bonno inchallah adi mi wattude micro on e juuɗe hajji en haray mi uttana attiɓɓen ɗo fiyo laawol ngol uddito inchallah nam assalamu aleykum ɓeɓe numéro mum lannitori ɗo ɗen 159 numéro Paris assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh oustaz ene jewmu banon awa oustaz en heɗiti on ɗo inchallah awa oustaz assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh toon ala toon alhamdulillah on minen ko jarnugol on buy fi darse jiɗin kon ɗon min jannude kon yo Allah wolan ɗo yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude e joddi allahumma amin wawina men ko ɗon janngude ko men huutora kadi allahumma amin awa oustaz en haare komi faala landagol ɗo ko honno goɗɗo méthode hombo wawata wadde fi hunƴagol alqur'ana méthode ɓurɗo moƴƴude on mono faala hunƴade qur'ana ok d'accord y a pas de problème yo méthode fi hunjagol quran ɗo anndi méthode ji buy haray no woodi ɗum ɗon ko selon neɗɗo on e haqqille makko ɗen tawi ɗon anndi mino gasa miɗo waawi addande on ɗo méthode min mina ko ɗo méthode mi utilise ko ɗo méthode min mi use mi waawi hunjaade kono tawa no gasa on ɗo méthode wawata on gollande mais de toutes les façons no woodi toon ɗiiji ɗi tawata ko pottaaɗi e mum méthode arano on fof taw ko wakkilagol kala ko on tigi hunji o rewto ɗum ɗon ko probléme molnaɗo mo tawata wonɗo hunjade qur'an no fotta e mum yejjitugol ngol o yejjitugol ɗon hakke ko ɗum ɗuuɗi e taga ɗon so wattanali hiila hay kanko o hulay hoore makko o inna bon est ce que haqqillanden falaka dérangeade par ce que yejjitay moƴƴa hara wona haqqille makko fut fala dérangeade hara haqqille makko no timmi tis ko qur'an on waɗi noon qur'an on ko bere ko on tigi rewti wo ko bere ɗum ɗon tabitika hoore makko sa hunjike ɗo surat ji ɗiɗi ma surat ji tati ma ɗum wiye wano hisde ma jusu on jusu ɗon bere hiɗa janngude mo hara hiɗa hunjimo si a accitimo janngude a yejjitaymo soit hay sa yejjitalimo o fof kono noon wooday ko yejjituɗa a tawaye sa ari
a falde nokkeli gono to ma tawata ko be miijitoɗa ma tawata ko be ukkiliroya nokkugo kadi e nder qur'an on ɓayruɗen andi qur'an on no mari tokoraji ɗuɗuɗi haray méthode arano on ko wakkilagol révisa bere ko hunji kon par ce que sa waɗi tout possible a wakkilike hay sa fiinaki ñande wo ñande kono si tawi hara bere ko fiiniɗa o bere ko hunjiɗa o ala yejjitude yani ala jaɓude accitude ha yejjita par ce que angal yejjitugol ngol ɗum ko sa accitade si tawiɗa wakkilade sodinnoɗa yani révisa rewtoɗa ɗum ɗon moƴƴa hara a yejjital ɗum ɗon haray machallah bere ko hunjiɗa o andi a wonday e mum ha ñande Allah newnanma gaynugol qur'an o wasi ko duuɓi 10 waɗi si gaynuɗa qur'an a taway a gayni qur'an haray ta hunji qur'an on ɗum ɗo woni méthode arano méthode ɓuro on utilisé de ɓurɗo on mo tawata on ɗon ko fottanaɗo marɗo haqqille mo yaaji e mo tawata haqqille mo yaaja moƴƴa haray ɓe fof maɓɓe ko beeɓe rewto on neɗɗo ɗon ala méthode mo o wawata gerde fii yo wawa hunjide qur'an fii o taw yejjitu sina hara o rewti watti ɗon kadi fiinagol ngol on tigi naɓira seeɗa ka fuɗɗorde on tigi seeɗa duwa naɓirde o fuɗɗora kadi surat ji leydi ɗin kadi par ce que ko ɗin toon ɓuri welde prononcude ko ɗin toon ayeje ɗen ɓuri raɓɓiɗude ko ɗin toon kono on tigi ƴawrata noon ko noon o hewtirta surat ji sattuɗi ɗin quoi ko ɗum mi fala haalude no on tigi ƴawrata noon ko noon o hewtirta surat ji sattuɗi ɗin ko yon tigi wakkilo o waɗa tout possible o fuɗɗora leydi o jangira seeɗa kadi hara o jaɓal ɗuɗɗinde o jangira seeɗa ha o muutoyo so o muutike o hundike surat ji buyi o watti rewtade juju 3 ma wono juju 4 ha juju 5 après ɗon mo wawi finade hande kadi o ɗuɓɓinira noon seeɗa o avance wonde fino page wonde waɗa page e demi ma ɗum 2 page no muutorta noon eno on tigi mariri noon tan eno haqqille ɓe weliri noon kadi donc haray ko ɗum ɗo woni réponse mon o mi anda so tawara on faami ma so taw toujours no woodi kadi ko faalta ɗon landitade ko haray ko wakkilagol piinora seeɗa fuɗɗora ley rewto kadi ɗum noon haray woni réponse mon on bere komi faami ko so on jarama oustaz haray ko mi faamike ɗo Allah newnan men waɗugol o méthode ɗo min wawa kadi on jarama haray kono aray wona yon hulu kadi wona par ce que janngugol ɓuran si onti ndaari ko hejjitata kon si onti ala rewtade o hejjitay no 1 million noon ha onti sikkata hakkille makko ɗen dérangement wayna goɗɗum heeɓimo hara fof seɓamo ko qur'an way noon nofi hadis kanelaɗo maaki yejjitugol qur'an on no weli fi moƴƴa noon ɓuri ɓortugol toggol on e dande ngeloba donc haray c'est très facile yejjitugol qur'an on si taw on tigi rewtaki si taw no on tigi rewtike moƴƴa hara on tigi duumike e rewtagol ngol hay so tawi on tigi ɓuytoye rewtagol ngol hande kadi o rewtorta no rewtoray noon on aranu no wawi wonde wano lewru ma lebbi ɗiɗi hara par exemple on tigi rewtaki bindi si taw on tigi duuminoke e rewtagol moƴƴa si taw on tigi artoyi o taway hay so taw o yejjiti kono haray wa'ata wasi taw hara ko bindi ɗi tawata on tigi ɓowrinano moƴƴa so yejjitiɗi sa wawno moƴƴa si yejjituɗa wa'ata wasi taw hara woni a wawali moƴƴa si yejjituɗa quoi donc Allah kanko o yafoto hajji en nandi wasi taw hara woni ko ɓeeɗa maki kon haray chinois jo addowo réseau ji ɗin kadi mayi ɓayru ñande en addowo on courant ji ɗin mayno ko ɗum nanditi ɗo ok joni si ɗo lanni neno mo bannunan faami ɗo emin gudi tan woɓɓe mais si tawi hara mi wawi ɓeydude ɗon question landal gotal hajji en o sina ɓayno yimɓe nduuɗi ok yimɓe ɓe haaliñi de ɗon wawi noon waɗude gotal ko toujours ɓeydugol ɗum ɗon e fii janngugol ngol si tawi kadi hara waɗogol tafsir on nden on tino jannga ƴeeɗen si tawi ɗum kadi no wawa wallitade moƴƴa ka fii hunƴagol ngol waɗugol tafsir on ko ɓuri moƴƴude ko yonti patiente ha o wawa ƴeeɗen taw si on tigi joni wawi ƴeeɗen hay e inatare ko yon tigi acca ha o timmina qur'an on fof so waɗa tafsir mais ko yon tigi patientagol makko ha o wawa ƴeeɗen o wawa prononcé de o janggira no jangirte noon ɗon haray ɓuri moƴƴude so ƴettoye tafsir on o taway no wonanimo très facile hande kadi wawugol tafsir on ko wawgol ƴeeɗen taw waynodiray fii ƴeeɗen fof taw si ƴetta noon tafsir on andi sina ɗum haray on tigi no mari nokkel ɗiɗi ka hakkille makko ɗen branchi ka wawgol tafsir on e ka wawgol ƴeeɗen ko ɓuri wonde kon kadi important on kadi wawgol ƴeeɗen kam no woni important ɓuri wawgol tafsir on par ce que ɗen andi ko ɗum ɗon juurirte siɗa juulude a firata kono haray ɗa ɗaɓɓira janngugol ko selli ittirittaɗa ma on donc haray etagol wawa ƴeeɗen taw si wawa tafsir on c'est très important taw noon a wawi ƴeeɗen hara a muutike seeɗa heeɓi wano juju 3 ma juju 4 hara hawnodira a wawi ƴeeɗen
wawi fuɗɗorade hannde kadi tafsir on par ce que ƴiyeɗen soñjatama hannde kadi ko pihu jam won hannde kadi marɗa probléme ko gerda e mum ɗa wawi fuɗɗade tafsir on kadi jokkora bere ko Allah newnanma o quoi. On jarama oustaz barka boy. Naam oustaz Ceerno Aliou on yaafoto hadde ñippi yaafo ɗon haray kadi no jeeya e méthode kadi ko ɓurata tabintinande neɗɗo alquran e julnirgol e immagol jemma naafira bindi ɗi hunjiɗin ɗum ɗo kadi no walla hunjiiɗo alquran moƴƴa mi yiye deftere ko ceernojo yewti fii ɗum haray immagol jemma rewda ɗi Allah e duumo e muɗum no ɓeydata bintingol ɗi sen daari ono leyji ɗi ngaa eɗenen ɗo kadi ay gooto ɓijataake ɗo ronka wawde kono woodi goɗɗi gono toon so ɓijaama tungo ronka o waawata par ce que hay so tawimo hunjiiɗi o waawata yittitaade e majji wono janngugol kadi darsu ɓawto hunjagol mo laabi temedere si goɗɗo waɗi ɗum ɗon kadi no tabintina bindi ɗi moƴƴa e yiigol ɗum e yewtereji ceernooɓe hunjiiɓe deftere Allah nde haray noon ɓa ko karamakoɓe Qur'an on yewtere ɗo hannde on ti sustawolde ɗi fof inchallah. la cheikh wallahi machallah jamil on anndintiri ɗo ko moƴƴi c'est très important par ce que eɗen anndi no woodi hay ko Allah on yewti e nder aya Qur'an goo o wi inna nachi'ata leyli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila jande jemma nden c'est très très important ko ɗum ɗon ɓurata tabitude fayda hay na hay Qur'an on tun ɗen anndi ko neɗɗo on janngiri kon jemma o wakkilo o heɓa jemma o révisa ko panɗi o ma ɗum wano ka subaka hara wonaali haa ñalli on tigi ɗon ko wiwɗon kon no yewtirɗon noon ko haqiqa on jarama ko andintin ɗon kon ɗino no ɓeyda tabintinande yimɓe ɓen fota ko ɓe janngata kon wona hay Qur'an on tun ɗen andintina kala marɗo ko janngete surtout wano kadi no yewtirɗon noon juulirgol Qur'an on ɓayri ko Qur'an o woni ko janngete ka julde haray c'est très très important ko andintin ɗon ko muhimmu jiddan haray o weltana moƴƴa noon kadi ko haqiqa. na assalamu aleykum ɓe makateɓe ɗo Abdoullahi Diallo assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. Assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi ko on kay hara miɗen weltani moƴƴa no weltani kadi lawol kilal ko sangal moƴƴa no hara yo Allah ibo mo moƴƴire mum ha accu ha baajude Allah ko on baraji mum ni kadi. Amin amin Allahumma amin on kadi ɗo weltana moƴƴa ko ɓeydugol courage gol moƴƴa ka janngugol Qur'an. Moƴƴereji ɗin fof. Mi hara ko noon tum wonno komi falno haalande on toon hara mi salminno on tum kimi weldige nani ko foti illa ɓawma haale ko ɗum toon no salmingol ɗon haali jarama moƴƴa noon. bon vraiment o weltanama moƴƴa noon kadi ama o weltanike on koye gooto. eyo ɗoɓiɗo waɗoɗa fof jarama salamu aleykum. jarama barka mo aleykum ko ɓuuri salamu aleykum tella udditande hikkiɓen ɗon inchallah makateɓe Kadija Balde assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko fimen jarna on toon on jarama buyi Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude. Allahumma amin. Onon kadi o weltanama moƴƴa. Yo Allah okkoron aljanna sabu de ɗo moɗon gito yo Allah okoro yo Allah o ɓurton okkorde yondinaare yo Allah o okoron aljanna fi sabilillah. Amin amin Allahumma amin onon kadi men yo Allah. wimi ko fi pay ko ngammi jogii ɗo siko minen tundi ɗo wondi ko suudu o jaɓata ɗuman wakkilagol janngugol ngol siko be makko noon o jonno ko suudu o jannga ɓayno ñallal ngal haray ko minen heddototo ka suudu o jaɓata few haray lan ñaagii ɗon duwa par ce que himo waawi janngugol moƴƴi kono simin heddoti ka suudu o jaɓata mi sonka yaami ronka o jaɓata hay simo janngay o ndaarata ko o janngata ɗon no wonni o inna ɗum ɗo ga o inna ɗum ɗo ga taynima ko on to wonda e janngude harana ko o sappoto ɗon harna ɗon o woni e janngude ɗum ɗon noon haray no maapilla moƴƴa ɓay si woni ko minen tunɗi ɗe si woni ko bemma ko tun yeeso on ɗon tun o janngata yeeso an o janngata haray no maapilla moƴƴa ɓay ko minen ɓurta heddudude ka suudu haray ɗon no maapino aade moƴƴara ñaaki ɗon duwaw yande d' accord mafi muskila en fait no gasara payten ten est ce que e nder ko sappoto kon o jannga ka deftere no anndi payko koye no woodi façon yimɓe ɗiɗo woɓɓe gono toon hara si a wooli a tindinde ɓe ɓuranon ɓe waawi wolde ko wolɗa kon kono hara sa inniyo ɓe holle ka deftere honto on aya mo jannguɗaa ɗo woni hara ɓe annda honto aya woni hara ko on probléme ɗon o mari fi angal sappagol ngol ka ko tawat mo waawi sappaade haray no gasa ko juste harano ko pay ko yette bawum
ko yette o na yette baaje de imo wawi hay si a innimo ɗo honno wawi innete ɗo wowlanto innama ko ni ayon innete kono probléme makko ko ɗum o jaɓata toppitade ɗum dal o jaɓata toppitade. D'accord bon gasino problème jonara en torkel vraiment no innete o wowla exactement kono siko minen tundi ɗo luttidi ko suudu mi wowlani ha mi ronka o jaɓata few lawno haari o jaɓayno ko fewde no ɓeyda ɗumannade no ɓeyda yimɓe ɓe no kaliñe nani ɗumanno ɗo ok awa gasi a pas de problème jonara vraiment ko ɓeydugol ɗumannagol yewta pay kunkun jeejo mo des fois hulɗinamo seeɗa ma jeejamo kadi sino woodi ko koramo ɗumannomo donc juste c'est petit à petit goɗɗum haray ko pay ko yagal ngal waɗata en fait noon ti yarata noon comme kadi o gilli ko pay kon ɗumannede change inchallahu yallah yeytu ɓernde makko nden tabintina ɓernde makko nden o ɓeyɗa wawde janngugol ngol moƴƴa haray vraiment ɓe waɗanimo duwa inchallahu Allah jaɓinde on jarama bo yo weltanama walla o yimde baraji amin Allah jarama o noon kadi min udditande hikkiɓe ɗo inchallah ɓe numéro mum landitori ko 33 43 assalamu aleykum. Waaleykum assalam on jarama. Assalamu aleykum ustase. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kono ala toon ɗo jam? Alhamdulillah ala toon. Yetto labuyi alhamdulillah no so miɗen jam. Min miɗo marɗo landal ko yowiti e mawɗu ko holluɗon men hannde kon. Si wano par exemple ha goɗɗo hara o feppideta e biro makko hara cela veut dire hara biro makko waɗay piihoy koye tawata welata on tigi duumo e mum on tigi woola ha tawata hara toujours ɓe yeddodiray joni wono ɓenɗo haray kal islam ko honno woniri koye piihoy ɗon koye biro makko waɗata haray ko piihoy ko yowodiri e diina hara ko ɗum woni wadde sino metta neɗɗo on ka haray piihoy koye diina kan haɗa koye haray mettaymo to woni yaafo ɗo mi landi toon seeɗa haray ko no yowodiri e diina ko kelɗi noon haray ko ɓuri kon yowodiri e diina hara no yowodiri e diina wono ni par exemple hara wono kalifuji ni wono ko nante tan impiiji wono so yewti ni suguɗi impiiji toon hara yahay ha musama ha haɓon on tigi tewtonene mum heɓa wono on ɗon ko honno woniri no ɗum ɗon haray ko yowodiri kon e diina si ɓe waɗi ko tawatake no tawata diina kan no opposé mum ko yewtirgol ɓe seeɗa yewta ɓe faminga ɓe seeɗa quoi de toutes les façons mawɗo on ti hay tawi woni koko diina opposé mum woni wadde haray naayo on tigi ñaaɓiranmo fii ɗum ma on tigi haɓiramo sabu ɗum ma on tigi ɗuman woɗɗitoramo sabu ɗum haray on tino waawi yewtirde mawɓen seeɗa surtout ɓe nganndi haray mawɓen kan c'est très difficile wurtugol piiji gono toon haray no satti seeɗa mais ko yewtugol ɓe yewta ɓe jeega ɓe hamɓe jaɓa bere ko ɓe jaɓi o si tawi woni hara ɓe jaɓaali on tigi tertoɓe kono fo e mum haray e tertagol ɓe ngol yaani ko tertagol ɓe nden hunde nde ɓe woni ɗon e mum hara on tigi kanko o tawtaali ɓe hara o tawtaali ɓe yaani eko ɓe woni wadde kon si tawi hara woni diina kan no haɗimo tawtugol ɓayre anndi Allah ko inni kon neɗɗo no yamira ɗoftagol mawɓe mum ɓen hakkide ɗoftagol kono noon ko bere fii diina kan naataal toon si fii diina kan naati haray ɗum ɗon naayonti wolamɓe haalaaji mettuɗi on noon kadi haray naayo ɗoftoɓe mum koyo yewtirɓe no moƴƴiri o waynodira e maɓɓe no moƴƴiri si ɓe jaɓaali accude ko on tigi haɗi ɓe kon ko tawi kon Allah no haɗi ɓe on tigi hara kanko tawtaali ɓe mum ko noon ko ɗum waɗi ko ɗum Allah yamiri quoi no nelaaɗo makiri noon la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati l-khaliq ɗoftagol mawɗo mum fof wakkilo teddinamo waɗanamo faaleji makko ɗin so si taw naataali e diina kan si naati e diina kan haray ɗoftagol goɗɗo wata ɗoftade tagaɗo acca ɗon Allah taguɗo mo on kono noon fi on ti ɗoftaaki ɓe kadi na yon tigi yennuɓe fii ɗum na yon tigi variamɓe na yon tigi ñaaɗamɓe toujours ko wondirgol e maɓɓe no moƴƴiri quoi yewtira ɓe seeɗa au fur et à mesure peut être ɓe wawa ɓe change e ñande goo quoi naam yaafo ɗon hajji en cheikh Alpha Aliou yaafo ɗon mi landitoɓe neniraɓe ɗo ɗin kalifuji haray koko onon halfindon ɓe personnel ɓe woni ɓe jonditata on ka haray ko yimɓe ɓen halfini ɓe yaafo ɗon par exemple wono kalifuji an ni on tigi weddi ko halfina haaju ma no yano e mum bip landuɗa tawa ñamanoma hara musete ha waɗa noon e nder ɗum guere hoy
woola inna ɗum ɗo suudu ɗum ni wona aywa haray ko adi kon taw jawdi moɗon ɗin e ono ngon fof ko moɗon ɓen jeeyi haray no waɗɗi on si tawi ɓe dankike haray ko ɗum ɓuri laɓede kono si tawi ɓe ñaami hara ɓe ñaamiraɗi bonnugol hara ko sabu huntirgol haajuji maɓɓe ɗin haray ɗon ko yon anndutu wonde koko haanuɗo waɗugol waɗuɗon haray ko yon cippito wonɗo wo wonɗo noon woni ko onon woni ko goɗɗo goo haray ko on tigi cippito o welto no woodi piiji goo no waawi si ɓe nafanaki on onon ɓe nafanto goɗɗo goo mo tawata ko onon haana ittata kadi watta kon ko ɓe nafii ɗon haray ko wasiyatoɗen ɓe kamɓe mawɓen kadi ko toppitagol jawdi ndin nde tawata jawdi ndin ko haanaadi mareede kono amma jawdi ɓiɗɗo on e ɓiɗɗo on fof ko mawɗo makko on jeeyi haray no waɗɗi ɓiɗɗo on to angol mawɗo muɗum on buy e meɗen noon fuɗɗode ya min e goɗɗo goo haray wonde metta en si a halfinimo maɓen a tawi ɓe ñaami kono noon si tawi kono haaniri noon hara ko huntugol haajuji maɓɓe holtugol e muɗum ma ñawdagol e muɗum ma ñaamugol won hara ko wonɓe Afrique annda leeɗe porto ɓe hunta haajuji maɓɓe yowtirɗi e tawata ko alhaaliji maɓɓe ɗi tawata si ɓe huntiraɗi ɗi ɗon ɓe huntiraɗi nokkugoo haray min mbiɗo wasiyo enen ɓiɓɓe ɓen yen ɗofto piiji tati ɗi heɓorta ko ƴoyre gandal e barki e aljanna ɗiɗo tati ko to anteɗi ko wakkilanteɗi ko yanganteɗi haray miɗo wasiyo en fof ɓeydugol hulgol Allah e mawɓe meɗen ɓen wasiyo mawɓe meɗen ɓen kadi ɓeydugol hulgol Allah e meɗen andita ko wonɓe yangade kon ko sabu maɓɓe si yangi kadi en surriki haray ko ɗum ɗo woni ko wallata kon kono wota goto wikkito mawɗo muɗum sabu mo ñamanimo goɗɗum ko gurdam hon gokkun ni ñande ko haray on tigi woodaka haray ɗa faalamo to ande hara watamo to ande sinara ko golle moƴƴe waɗɗa haray yaafo ɗon jama on no ɗuuɗi mi ƴettutu yewtere nden ha ɗon miɗo yaafino foto wota assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullah assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh to nala toon alhamdulillah aray handal ngal ko yowidi yani e nawnare ok allo yowti ko yowti e nawnare haray lallando haray si tawi woni ondi woɓɓe haray no woodi ɓe sella wona hara ko jinna seytan e moccirayɓe qur'an o e joni noon hara ɓe mocciray ko qur'an on tigi ɓe moccirta ko ayeje qur'an kono no gilli e nder mum saddaka ɓeynayi bon haray joni d'abord taw ko ɓe moccata ɗon ko bon en tout cas ɓe landoto toon woohi ɓe gollita toon e jinnaji o julɗuɗi joni noon ɓe moccey ɓe ɗumanno ɓe jonnama lekki moccaki e ɗuma kono ɓe tindinama toon kadi sadaka ɓe bon haray ya ko ya waɗay sadaka gertoje joyi hirsa bon haray yimɓe ɓe ñaama ƴetta kadi wono ɓeyna wa cobbanna ɓa ko ɓundu haray ko ɗum ɗo mi faala andugo si tawi woni no deggi ka no harmi ok awa maafi muskila joni fi kala landal mo ngal haray ko yaltungal e mawdu on haray mi wawa ngal jabade bere komi faami kon e mum inchallah no ko yowodiri kon e ɗum ɗon moccitorgol qur'an on ko ɓe moccirta kon qur'an si tawi ko goonga maɓɓe ko qur'an ɓe moccirta haray wona ɗon ella o woni ɓen andi qur'an on ko lekki qur'an no ñawda surtout on jinna ko wiɗon ɗon no ñawda piiji buy no moccitore no mocce ndiya yare donc hay taw jinna nanga on ti simo walade iɗen andi hare no woodi ayaje ɗen ti hani moccitorde c'est très important joni noon ella on ko wiɗon ɗon ko ɗin sadakaji ko ɓeynata ɗon sadaka kala ko yowodiri kon e affaire ɗin tigi no holliri ɗon noon affaire hottanago goɗɗo sadakaji gerto ma cobbal ma ɗuma haray ko hunde nde l'islam on harmini noon ɗum ɗon no natori ko innete kon shirque ɓere komi faami kon ɗum ɗon haray no harmi dagaki few ka dina l'islam ɗin ɗon piiji yaltinangol goɗɗo sadakaji ko wiyete ittugol sadaka mo Allah jaɓi on mo Allah faala on ɗon haray o happaka na goɗɗo happantama wiya yaw itta ɗum ɗo a wawi noon annuyaade tun ƴetta ko marɗa itta sadaka sabu jonna haton jinɗo wona okkorgol yimɓe haton jinɓe ñamugol ɓe ñama ma okkorgol yimɓe mbuuɗi mas comme sifa ɗimpiiji inna vraiment ɗatori Allah yo Allah
kuntane haaju ma ma yo Allah sellinane nawnuɗo ma on kono hara na gooto yamirma ɗum hara ko bon volontaire waɗirɗa ɗum hewta ennugol ko gerto kala sadakaji yamira ɗin ko yimɓete ko haray ko ɓen ɗon ko ɓe yamirta ko yowodiri e koyɗi ma ko yowodiri e affaire konko wiɗon sadakaji ko ɓe waltinta hara ɗum ɗon no harmikka dinal islam ko wakkilagol woɗɗito hattirde woɗɗitagol to ɗum ɗo woni komi faami e nder landal mongal hare anam on jarama albarka inchallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saade no jenti yo. Haray min ko hande go min ɗo natude ka radio ɗo ko fata so min nete ko Ohio Columbus min woni quoi. Donc hari ko weltanagol on par ce que on tigi jangi bu e nder ko on tigi woni jantade ka YouTube Oustaz yo bino ton ɓe on tigi jantoto donc ko hande noon mi hendi tigi ɗum coordonné ji ɗum ɗon min hande mi connecte haran wawa landade des questions des fois quoi. Haray mi salmini Oustaz ɗo mi weltanike ɓe yalla waɗi coggu aljanna ko ɓe woni faminde en ɗo yalla waɗu en nani jaɓi waɗen hutorayɓe ko ɓe woni kon wajaje. Donc haray ɗo komi faala landade on wono goɗɗo sino fuɗɗi ni janngude alqur'ana hara ka min won tigi janngino ɗiɗo wono fatiha ha e suratulji leyleji gono toon ka juusa amma kono komi fuɗɗi janngude ɗo ɓe innanan o ɗuma ngol suratuwol ɗo no wondi e nafoore sa wawi ngo laray no moƴƴi donc sowno ɗo miɗo fuɗɗi suratul Kahf joni noon mi faala anndude so tawi on tigi lanni ka fof so tawi on tigi joni no wawi iwtirde dow wano fuɗɗo ka bagara iwtira dow toon ha yaha ley est ce que ɗum ɗon haray no daƴi ka l'islam. Ok, on kadi on jarama mi faamilandal mo ngal exactly wano fuɗɗorgol dow wona ko tonga no wirɗon noon si tawi on tigi fuɗɗori leydi ɗin o janngi ha o wowti o wawi ƴeeɗen mo wawi fuɗɗorde dow ko wiɗen ko fuɗɗorgol ley ɓuri moƴƴude ko ɓuri ɗuɗude kon si onti fuɗɗori dow ko heewi kon onti décourage to mi hawri e yimɓe boyi si onti fuɗɗori dow nde tawno ko dow ɓuri sattude on anndi goɗɗo iɗon anndi piiji ɗin fof si tawi woni hiɗa eltade e hunde koko ɓuri hoyde kon duwaɗa fuɗɗorde ɗum no wawi waɗugol formation fi affaire militaire maɗum aɗen anndi goɗɗo naatata tun karme o yaha direct o felloyaw ɗumanno ko bewo fuɗɗorta waɗugol kento waɗugol formation woye togosoy koye tawata koye dogugol si hewtoya noon formation ji jani ɗin ɗi tawata ɗin ko bambugol piiji dogida e mum un exemple très frappant wano Qur'an on ɗo kadi si wonti fuɗɗori dow ko ayeje sattuɗe woni dow surtout suratul baqara hisbe goto no suratul baqara hisbe wiyeteɗo wadkurullahi fi ayamin ma'dudat kalimaji wonɗi ɗin e nder ɗen ɗon ayeje ko kalimaji mettuɗi prononcude moƴƴa ayeje mettuɗe prononcude par ce que ko ayeje haaluɗe fi cergal e fi piiji buyɗi tawatan no metti famugol hay ka tafsir ji joni noon si wonti fuɗɗori toon tawi ɗengal ngal wowtari sifano wi'ugol qul a'udu bi rabbil falaq ayeje daɓɓe ɗe tawata ke ɗen ɗon ayeje no raɓɓiɗi sa fuɗɗori dow toon tawi aya tawata no juuti a janggay aya on ha si hewtaka darotoɗa tawa noon fofango ma ngon a eltaki taw fi janngugol ko juuti tawa a eltaki taw ɗengal ma ngal eltanaki wowlugol kalimaji sattuɗi a décourage to joni maɗum hay sa décourage aki a wowtay joni janngugol tawata sattante dow moƴƴa ɓuri si tawno ko ley fuɗɗornoɗa hay sa fuɗɗore li e wata inde sattantama ok prononcegol ɓurana on kan no wona woniri haray no satti kono noon ko ley on ko sattata kon ɓurata fanɗude disi on tigi fuɗɗori dow quoi ɗawa tawra no harmi hoɓɓe kadi no fuɗɗora ɓurano hay suratu tawba ma ɗum waɗɓe si ɓe gayni oɗo jusuɓe yaade fuɗɗora jusu on ɓen andi jusuji goo na e lannitorde suratol ɗi fuɗɗi koye fuɗɗorde aya ni wano innugol innama sabilu ɗon ko jusu fuɗɗi ɗon suratu tawba ma ɗum wano la yuhibbu llahu jahra ma ɗum la tajidanna ma ɗum sayaqulu sufaha'u woɓɓe no fuɗɗora toon ka jusuji ɓe fuɗɗora jusu on si ɓe ari ha ɓe hatti ɗon ɓe fuɗɗora kadi jusu on ka fuɗɗi toon mais min komi conseillata ko yimɓe ɓen ko ɓuri kon komi tamɗini kon kadi ko mii kon kadi karmo koɓe ɓuran ɓen no conseil ko ɓuri moƴƴande neɗɗo on ɓuratamo wallude surtout faalaɗo hunjade heɓa janngin selluɗo janngin prononcegol huruf jeɗenoɗe prononcirte noon o yonti fuɗɗor ley o yaara dey o yaara seeɗa seeɗa hara on tigi fuɗɗoyaaki o yoya jusu o ara ley o accita ɗon kadi o fuɗɗoyo kadi o ara ley par ce que sa fuɗɗori ley hiɗa yaarde de petit à petit ko neeɓi o
a hewtayi ka falɗa hewte ɗon amma noon suratiji goo ma ɗum ayeji goo no woodi haray ɗe haton jina hara nelaɗo no yewti ɓural ko woni e majje wano suratul kahfi par exemple janngugol suratul kahfi no moƴƴi e jumaje ɗen ɗon a wata innude acce fuɗɗoɗa naasi ara hatuma hewtiɗa suratul kahfi o si janga suratul kahfi a wawi ɗaɓɓude ko jannama suratul kahfi annatanda siɗa mari noon objectif fuñjagol ɓura noon fuɗɗoroya noon naasi fi yo newanoma kono suratul kahfi on fiya heɓu ɓural kowoni kon e mum ɓayɗo ya hewto suratul kahfi siko naasi fuɗɗorɗa anda siɗa foda ɗan gurda joni noon fiita faɗum nden ɗon moƴƴere ɗaɓɓa ko jannama suratul kahfi on janga suratul kahfi on annatanda etoɗa ngol ɗon fi kala so taw ayde en no sattanma a wowtali kono wakkiloɗa ɓay hare moƴƴere mawde no e mum wano kadi ayatal kursi ɗen andi ngol ɗon on ɗon aya ko wonɗo ka suratul baqara ɗon kadi wata inde ko ya fuɗɗo naasi ara hatuma heɓɗa baqara o si janga ayatal kursi no mari nafooreji ɗuɗɗi ɗa wawi wallude ko ɗaɓɓude ko wallama janngugol on ɗon suratu wawamo e ayaje buyno toon no woodi hara ko haton jinaɗo immorde e protégeur ɗum fi mbile fi jinna fi ñamme fi ɗumaji ɗin fof moodi boneji ɗin fof alqur'ana on no protégere surtout noon ayeje ɗenelaɗo maaki fi mum tawata no ari e konnguɗi tawata koko julɗen haton jine mum immorde ka hiwitagol e ka heɓugol moƴƴereji ɗin hara ɗen ɗon ayeje on tigi no wawi ɗe janngude kene hayso hewtali ɗo ko wonɗen haalde ko mbi ƴettuɗo méthode faalaɗo hunjagol ɓurana maɗum hayso tawna hunjagol faalaɗo janngugol tillina hara sa fontiɗa wawi darde bindi ɗin jannga hara ko janngin selluɗo par ce que ɗum ɗon kadi ɗen anndi ko no ɗaɓɓa neɗɗo on nayo ilmi forcé so heɓali feere no hunjara o janngata wawgol ɗum fontugol qur'ana on jannga hara ko jande sellude ɗum kadi ko ɓural mawgal noon na hunjagol ngol tun ɗum ɗon ko ɗum ɓuri sattude hunjagol ngol ɓuri sattude mais hay siko suratiji seeɗa tawa ɗa wawi fontude ɗi jannga jande sellude haray ko ɗum waɗi simi recommandé jama on fuɗɗorgol ley quoi fuɗɗorgol ka faala o harma e nder ɓuran a faala ono faala fuɗɗoroya e tawba ma suratul kahfi ma yasin ma ɗuma ko fi tawnti hawr ɗum e ɗi difficulté ji ɗi haalɗen ɗo ko fi ɗum waɗi simi recommandé jama on aw jarama ɗon on faami ko ɗam mari une toute petite question e nder yewtere ko wol ɗon kon ɗon nani ɗon inna wawgol ngol ƴiyeɗen après wawa tafsir on ko woni tafsir ɓe nder gam sikki ligne tafsir on ko firgol qur'ana on ka pular ko ɗum woni tafsir ɗum ɓenta tafsir on ya ko tajwide e tafsir sa nomi sikki ligne on ɓe nder ga ko nomi sikkara ɓay ligne on guine haade moƴƴa nama jen nam hari ko ligne on nam exactly mi anda si taw on faami ko komi yewti ɗo si taw ɓe nani mi faami mi nani mi jaɓi wallahi ɗon no moƴƴi ɗon no hawriri noon wo kon ɗo woni tafsir woni tafsir wiyete tafsir ko firugol qur'an on firugol mo yani qur'an on ka yewta ɗon détail wano qur'an on no yirton noon hara no fira e arabe goɗɗum no fira e anglais goɗɗum no fira yani ko traduire ko ɗum woni tafsir quoi maintenant mi lando on ɗo hene ɓaalo waɗi ko min sakkita ƴettede ɗo accon hakke mi lando mi seeɗa fi ɗum ɗo ɓa donc joni komi faalete andugol nomi woni janngirde ni miɗo mari objectif jiyamɗe mi faaleta ko wolugol ɗum ɗo ka radio ɗo kono allah no anndi koni kon objectif ama joni noon mi faalano anndude so tawi on ti jannga ɓurano on hunjo si fira taw hara ko on tini naɓude ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude fi naɓidugol ngol si tawi soñjata on tawi ɗon wawi naɓidude haray haɗata naɓidon on daari on tawi si on naɓidi on faamida e tafsir on e wawgol sellingol ɗi'alngal haray hiɗon wawi naɓidude tafsir on kadi ko hunde ɗaɓɓande yani firo qur'an on kono so on tawi soñjay on tawi yara gonko hin ɗon kon gasat ɗo mari occupation ji ɗo mari ka golloton ɗo mari ɗumaji har tayji ɗin no ɗumanni qur'an on haray min miɗo wi on yon wakkilo taw wawon ƴi'alngal taw wawon janngugol jande sellude siko hunjagol ngol faala ɗon eto ɗon taw ha wawon janngude jande sellude heɓon haysi ko jusu tati ma jusu nayi ma jusu joyi ma ɗum jusu sappo après noon fuɗɗo ɗon firo ngon so tawi ɗon faala fuɗɗade firo ngon de toutes les façons accon taw ha eto ɗon e ƴi'alngal taw ha tamƴino ɗon ɗum ɗo o wawi ha ka wawoton ɗon après naɓi ɗon e firo ngon si tawi noon soñjay on tawi hiɗon faamude ka ƴi'al ɗon faamude prononcegol janngira qur'ana on no janngirte noon on daari on tawi son jillidiri e goɗɗum ngo soñjay on haray minnayi o yon courage jokkon ɗon par ce que haray ɗon jokki ko ɓuri wonde important kon janngugol qur'ana wawa mo janngude sellina mo wawi ɗum ɗon haray tafsir on ko rewtangol tafsir on sattanta on tigi par ce que
ko ƴettugol e ka haalaɗa watta e ka haalaɗa wooday ɗo ko faamuɗa fii kala tafsir ɓuran ɓen anndi goɗɗo annda hattorde mum qur'an on no luggi moƴƴa hayeje ɗe no luggi firoji mum ɗin mais kono noon haray wooday ko faamuɗon e mum tafsir on ɗo sakkiranta o waɗi angal ɗi'al ngal kadi ɗaɓɓa ɓuri tafsir on kadi haray min kon ɗon mbaɗi komi wawata on recommandude e mum quoi. Mi faami ɗon. Maintenant une petite dernière question pour vous. Si noon tafsirugol voilà ni noon tafsirugol est ce que hayno moƴƴi on tigi firaka anglais ɓa on tigi joni meɗi e ndi leydi ça fait 20 ans on tino ɗo haray on tigi no woni beaucoup plus confortable wolugol ngol anglais e bi pular liggugal ngal min pular on si luggi ñagono toon haray mi faamata min joni noon est ce que haray ɗin ɗon no moƴƴi on tigi firaka anglais no moƴƴi ka firon alqur'ana on kala haala ka tawɗon si tawi woni ko son firi e kan ɗon haala ɓuron ka ɓuron faamude haala ka ɓurɗo wawde wo son heɓi ko firana on qur'ana on e kan ɗon haala firo sellugo ngon haray ella fus ala e mum siɗon faala on fira e anglais siɗon faala ko dutch siɗon faala ko chinois siɗon faala ko espagnol siɗon faala ko soso e maninka ma kala haala ka neɗɗo o waawi qur'ana on haɗaka ka o fira qur'ana on e kan ɗon haala ka o waawi ɓayru haray ko ɗaɓɓa kon koye on tigi faamu firo ngon jooni noon haala ka neɗɗo o waawi kan so yewtama e kan ɗon ko ɗum ɗon o ɓurata faamude fi innugol haray donc haray ɓay woni ko pular hay so taw on tiwata pular haray ɓay ko pullo innugol hara on ti ko qur'an on e pular haala ka ɓuroto wawde wo haray fire qur'an on e kan ɗon haala haray ɗum wona probléme haɗaka langue ji ɗin fof on tina wawi firde qur'an ittiri taga makko hay nokku alaka ɗum ɗon tonga e nder dina kam awa on jarama ɓerde an walite ɗo on jabani kalan ɗe lanɗe ɗo yo allah lan ɗon yoɓu on ko ɓuuri e moƴƴude waɗa coggu aljanna amin amin allahuma amin on kadi aɗa ɗo weltana moƴƴa hiɗon encouragea kadi vraiment objectif mo on ko objectif moƴƴo yo allah newinan o wawgol qur'an on yo allah on newina yimɓe ɓen jama on fo wawgol qur'an on tawɓen no mari courage janngugol qur'an yo allah ɓeydanɓe courage on tabintina courage maɓɓe on tawɓen kadi haray ko yette baaɓe kamɓe kadi yo allah yoɓe wontu yette jalloɓe yani allah ɓeydan kala marɗo courage on tawɓen courage on no manquiriɓe kadi yo allah ɓeydanɓe courage maɓɓe on ɓeydanaɓe courage ha ɓe wawa janngude qur'an on siko hunjagol ɓe faala newnanaɓe ɓe hunjonande fopp mayre gira alhamdoulillahi ha minal jinnati wannasi si taw kadi ko wawgol janngugol janngin selluɗo ɓe faala hara si ɗum fonti deftere nden ɓe janngay ko selli te ɗum kadi yo allah newnanɓe par ce que ɗum kadi ko ɓural mawgal noon miɗo andintina on haray qur'ana on kala no on tigi heɓiri feere wawgol qur'ana on woni ko hunjagolngol woni ko janngugol ko selli to naayo on tigi o forcé tun ko ɓe o hunjo hunjagol ko hunde sattude ko hunde noon hittude kadi ɓurde moƴƴude si on tino wawi nde si on ti wakkilike soñjike tampi ha tawi vraiment o heɓi ko hunji e nder qur'an on hay so hunjaki qur'an on fof ma allah newnanimo hunjide qur'an on fof makko haray wallahi ko hunde ɓurde e laɓede kono noon kadi wawgol fontugol tun hara sa fonti a waway tindinde goɗɗo a waway janggande hoorema a daaray kamil on jangga ko selli ɗum ɗon kadi wallahi ko ɓural molanangal ngal tawata hay ngal ɗon kadi hokkede janngugol qur'an on jande sellude woni ko fontugol woni ko hunjagol fo e mum haray ko ɓural mawgal haysi ko hunjagol ngol ɓuuri kono noon ɗum ɗa kadi haray tigi tigi on ko ɓural molanangal woni mum lan encourage jama mo kala yo ndaaru ko newani ɗum wo sa tawi ko fontugol ngol newanima probléme ala gueru wawa fontude jangga jande sellude no probléme siko hunjagol ngol kadi haray ko alhamdoulillahi ko ɗum ɗon kadi haray ɓuuri moƴƴude haray ko ɗum ɗon mi mari komi conseilla jama heetiɓe radio laawol kisal kala kaɓe hikkore nder aduna kadi taw question jigo haray min ko Aliou Diallo minete Alpha Aliou Diallo Alpha Aliou Diallo ok mi daara vidéo ji mon ɗin ka YouTube par ce que ari ko Oustaz Abdallah tun mi heɗotono ko ɗon ɗo woni préféré a kono mi sikki tun joni mi change par ce que ɗon kay ɗon wawi haala so yewti mi faamay donc mi waɗa gollo mo noon kadi ka YouTube si Allah jaɓi awa hay hande ñippi onon kadi on jaalaama noni albarka Allah waɗi coggo aljanna awa merci yaatu jaɓa assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh haray Oustaz haray en hatte ɗo hannde inchallahu haray luttuɓe ɓen ka ligne ɗo haray no min yaafine maɓɓe fota
haray inchallah yontere hande kadi fi joyi yontere hande jaaɓi aray ko docteur tahir haray ɗon wawi natude ɗon landitto ɗon ko question et réponse inchallah ɗay haray jemmi seeɗa ɗo joni ko mini woni arde ɗo ɗe haray mi jonnita ɗo safi abdallah almam ɓe waɗana en ɗo ɗuman hombana en ɗo yewtere nden tigi tigi inchallah haray Oustaz Alpha Aliou haray mi weltike fota ko na seeɗa yalla yoɓon ko ɓuuri moƴƴude yalla duumi on e ɗum ɗo okka on battane moƴƴo okka on aljanna okkoren en fof meɗen hisinan en foppunade da en fof ka jannatul firdawsil a'la enen kala e julɓe ɓen fof ok hajje en okkolan ɗon minute seeɗa ko 1 minute ok onon kadara o weltanama moƴƴa min kadara weltanike o moƴƴa mi weltanike jama on ka radio laawol kisal ɗo yimɓe laawol kisal ɓen fof wallahi ɓe weltama en torki Allah yo Allah timminan en objectif men on no wirtenno laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal yo Allah tabintinan en ɗum ɗon ɓayro pellettile kadi ko ɗum wonɗe yiwde laawol kisal no nafude aduna on ko molana no nafude jama on ko molana haray vraiment onon kadi ɗo weltana fota ko tawata seeɗa lay mum kala ko jama o yiiga ko tawata ɓe yi ella e nder yewtere nden haray miɗo tori yafuye no mi hollirno on noon ko aaden fanɗa alluwaljo donc woni yewtude de toutes les façons haray mi tori ko jama on yafuye tori jama on kadi du'a haray ko juste ɗum ɗon tun ha tum mi weltano jama on mi weltano on kadi ko tawi kon haray o yiɗi partage dugol e an e nde ɗo moƴƴere par ce que noddugol ma ya wolu fi l'islam ko yiɗalngol ma moƴƴere ɓayru sa wooli fi l'islam sa hawrodiri toon e goonga on haysi ko gootum haray ɗamari moƴƴere molanade mum ko yiɗan ɗon woti ko nde ɗo moƴƴere haray moi aussi je suis très très content mi welti moƴƴa fof ko tawata seeɗa mum mi hiwrike jama on fof wonɓe heɗorade ka YouTube ma ka Facebook ma ɗum ka application laawol kisal radio laawol kisal ɗo ɓe fof maɓɓe ɓe sannama ɓe weltanama ko ɗum ɗon numarno komi ɓeydita assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Ali arema weltanama noon kadi fota iɗon jarna batte wakkilare moɗon nden wallahi jama on no heɓude nafoore moɗon ko molana haray jama on kadi ino weltana ino encourage kadi ɓeydugol wakkilagol haray ɗe gandintina hande ko wonno ko micro ɗo ɗen ko Cheikh Ceerno Aliou Mamum e ko wonno ko technique ko yumma meɗen Hajja Fatmata ñippi wondude Cheikh Mouhammad Aliou Bari e Cheikh Alpha Omar Diallo e Abdoulaye Diallo wonɗo yewtude on ɗo fewndo ɗo haray jama on fof hino weltana meɗen gandintina on kadi e yohugol ko page meɗen Facebook haray ñando ñandiɗe mari ceernoɓe meɗen wonɓe ɓeytande en toon ma ko YouTube meɗen ma ko ɗuɗal meɗen laawol kisal sonnaɓe hisuɓe ma ko ɗuɗal laawol kisal duhiɓe hisuɓe haray jama on fof hino noddita senagol jangga haray no andirɗon noon hande ko fi alqur'ana yewta ɗo haray koye jama on ɓeydu wakkilagol anditen ko ɗum ɗo woni nene gande ɗen fof haray kadi janggol alqur'an no woodi ceernoɓe boy wiɓe mono faala hunjade alqur'an o duumoto e ñamugol ko dagi o woola ko dagi o ɗuɗɗina waɗugol istighfar sabu dalil ɗum ko Allah yewti ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ya ayyuha rusul kulu min at-tayyibati wa'malu saliha kono yo dental annabaɓe ma kono yo dental nelaɓe ñaame ko laaɓi dagi wowlon ko moƴƴi gollon ko moƴƴi haray sabu ɗum ɗo waɗi enen ɗo fof kala faalaɓe heɓude alqur'an yo duumo e gollugol ko moƴƴi o ñaama ko dagi allahu subhanahu wa taala o moƴƴoto e makko o newnnamo feere heɓugol alqur'an tabitata e ko harmi alqur'an tabitata e ko harmi ɗen toro allah yo allah wolan ɗo woɗɗin en ko wiyete kon ko harmi haray woɓɓe ɗen kadi eko wiyete ko gañanedi e haasidaku e konnagu hakkundeji meɗen folodiren e moƴƴereji ɗin ɗe tawata ko ɗum ɗon no jikku sahabaɓe ne laaɗo ɓen haray on fof hiɗo weltana hiɗon jarna hiɗon du'ana meɗen anditi fi moɗon meɗen anditani on kadi golleji moɗon moƴƴi ko on ɗo waddande radio meɗen on yo allahu lanɗon tabintin yo allahu lanɗon reenu goto kala ko wontiri aduna on haray ɗen hatta fewon ɗo si jon juma on jaaɓi haray en e juma yontere hande wondude karmakoɓe meɗen docteur Tahir hafisahullahu ta'ala e karmakoɓe meɗen heddiɓe ɓen fof haray meɗen wiya noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal